Ekitabo ky'okuruga eshura ya 32 hariho n'okuheshera Abisirairi ekishushani ky'enimi. Abantu ku barebire Musa yatuura aha rushozi atagarukire, bayeteranira aha Aroni bamugira bati, imuka otukorere Ruhanga w'okutwebembera ahabw'okuba omushaija ori Musa owatwire omu nsi ya Misiri titurikumanya oku abiire. Aroni yabagira ati, mujwire empeta z'ezahabu eziri aha matu g'abakazi banyu n'aga batabani banyu na baara banyu muzindeetere. Abantu boona bajwire empeta ezabaire ziri aha matu gaabo bazitwarira Aroni. Yaziiha omu ngaro zaabo ku yaaherize kuziheshamu ekishushani ky'enimi yakishemeza n'ekyoma ekirikusharura. Bagira bati, iwe Isirayiri, ogu niwe Ruhanga waawe owakwihire omu nsi ya Misiri. Aroni ku yakireebire yayombeka itambiro omu maisho gaakyo yaranga nagira ati, nyenkya kare ntiija kubaho obugyenyi bw'ekiro kikuru kya Mukama. Ku bwaseesire biimuka kare batamba ebitambo by'okwosya bahunga empongano y'okusiima ahabw'obusinge. Abantu bashutama kurya n'okunywa biimuka kuzaana. Mukama yagambira Musa ati, irooko oshuume ahabw'okuba abantu babo obwihire omu nsi ya Misiri beesiisire barooka kutiishuka omuhanda ogu naabaragiire. Bayeheshere ekishushani ky'enimi bakiramya bakitambira ebitambo nibagira bati, iwe Isirayiri, ogu niwe Ruhanga waawe owakwihire omu nsi ya Misiri. Kandi Mukama yagambira Musa ati, nayetegyereza abantu aba n'abantu b'ebisya bigangiire. Nahabw'ekyo ndeka ekiniga kyangye kibakyeho mbamareho haziiwe ndya kuhindura ihanga rihango. Musa yeshengyeza Ruhanga we nagira ati, Mukama ahabw'eki ekiniga kyawe nikyakaha abantu bawe abuwihire omu nsi ya Misiri n'obushobozi bwingi n'omukono gw'amaani. Ahabw'enki noyenda kureetera Abanyamisiri kwesiima nibagira bati, akabiihayo kubakora kubi ngu abiitire omu nshozi abamare omu nsi. Reka ekiniga kyawe kingi oyegarukemu orekye kureeta akabi ako aha bantu bawe. Ijuka Aburahamu, Isaaka na Isirayiri abiiru bawe abo wagambire noorahira oti, ndyakanyisa oruzaaro rwanyu rube nk'enyonyozi z'omu iguru kandi ensi egi yoona ei nagambaho ndyagiha oruzaaro rwanyu ebe obuhunguzi bwarwo ebiro byona. Mukama yayegarukamu yareka akabi aku yabiire nayenda kureeta aha bantu be. Musa yahinduka yashuma naruga aha rushozi aine omu ngaro ze ebishate bibiri ebiruho ebirikuhamya ebihandiikire embaju zaabyo zombi omunda n'enyuma. Ebyo bishate bikaba bikozirwe Ruhanga, okuhandiika oku kukaba kuri okwa Ruhanga kusharwirwe aha bishate. Yoshua ku yahuriire orwaro rw'abantu nibayomba yagambira Musa ati, orwo rwaro ory'omu rusiisira n'orw'okurwana. Musa yagira ati, orwo rwari tirwari rw'abarikuteera kara ahabw'okubinga, nari orw'abarikuyomba ahabw'okubingwa, kureka orindi kuhurra n'orw'abarikweshongora. Musa ku yahikire haihi n'orusiisira yareeba ekishushani ky'enimi n'abarikuzina yagira ekiniga kingi yatambika ebishate ebi yabiire aine omu ngaro yabyatira ahansi y'orushozi. Yatwara ekishushani eki babiire baheesire yakyosya omu muriro yakihondahonda yakicwa yarunaganaga omu maizi yaganywisa Abisirayiri. Musa yabuuza Aroni ati, aba bantu bakugizire bata waaza kubareetera kukora ekibi kihango ekirikwingana kiti? Aroni yagarukamu ati, Mukama wange, reka kungirira ekiniga, noomanya aba bantu ku bamaririire kukora kubi ahabw'okuba bangizire bati, tukorere Ruhanga oratwebembere ahakuba omushaija ori Musa owatwihire omu nsi ya Misiri titurikumanya oku abiire. Nanye nabagarukamu nti, oine ezahabu weena agijwire nabo bazimpa nazinaga omu muriro zarugamu egyo nimi. Musa ku yareebera abantu bagomere ahakuba Aroni akabiikiriza kugoma bahinduka ekyokuganiiza omu bazigu baabo. Yayemerera omu irembo ry'orusiisira yagira ati, weena ori aha rubaju rwa Mukama aije ahindi. Abaleevi boona bateeranira ahari. Yabagira ati, oku nikwo Mukama Ruhanga wa Isirayiri arikugamba nagira ati, buri muntu ahagatere rurara ye mugyende hoona hoona omu rusiisira nimuruga aha irembo nimuza aha rindi, buri muntu aite mweniishe na mugyenzi we na mutaahi we. Abaleevi bakora nk'oku Musa yabaragiira. Aha izooba ery'omu Bisirayiri hafa abashaija nk'3,000.
Musa yagira ati eriizooba mweyeza hari Mukama ahakuba buri muntu arwanisa omutabani mwenishe Mukama abone kubaho omugisha eriizooba. Kubwahasesere Musa yagambira abantu ati mukozire ekibi kyangu mbwenu naza kwinamuka hari Mukama obundi nkabaasa kukora eky'okurihirira ekibi kyanyu. Musa yagaruka hari Mukama yagira ati ayibambe abantu aba bakozire ekibi kyangu bayekorera Ruhanga omuzaabo. Mbwenu hati korabe noikiriza kubasaasira ekibi kyabo obasaasire konka korabe otari kubasaasira nakweshengyereza onyihe omu kitabo eki wahandiikire. Mukama yagarukamu Musa ati weena onkimwireho niwe ndiihe omu kitabo kyangye. Mbwenu iroko twara abantu abo omu mwanya ogu nakugambiire reeba malayika wangye naija kukwebembera konka ah'izooba ry'okuhoora ndyabatura ekibi kyabo. Mukama yiisa abantu orufu ahakuba bakakoresa ekishushani ky'enimi eki Aaron yakozire.